Kandı mümkün. Maramat dare. Beso xılmış. Yüzünce mi bu? Aram. Evet, bak. Yok. Aram. Rejada. Başı beni. Bu hamura vardı ama. Rafik kandırmadı cevap. Cevap. Muşko babek. Ay pay kor. Ama. Man, bale. Ay. Ha, cinayetkor. Маран гок кали гушод лакатер шабкара чиқиб кашди дари ханaki мурди ҳа ханaki да чӣ гапае чӣ кор мекунӣ ту иха мегарди лох чандум бора шумо инҷа меои Бор яким бора Рафик командир ман чандум бор яким бор якум бора мехӯди меҳмони рафта омади мо шумоену не Рафик командир бори чорумай Рафик командир ман ягум гуноҳ накардам меяд не бара гӯшко охи ҳами корот бас набуд арақ нӯшид сигарет кашид банк занид бас набуд аблаҳ бо дуздида гузаштӣ хая кешид Рафик командир ами чӣ хаяке мешав Рафик командир ман аму гуфтаи бузургоро иҷро кардам Рафик командир не кадом бузург гуфта буд ки дуздӣ кун бузурго чӣ гуфтанд ӯ бузурго гуфтанд ку ба як мард 40 ҳунар кам аст чил ҳунар кам аст ба як мард ахмақ нахо ки бузурго чил ҳунар камай гуфтанд дуздӣ кунӣ не и дар киҷо ту бурӣ мегира барои чӣ дуздӣ мекунӣ ту дига намеша Рафик командир ами дига намеша бахши Рафик командир чил ҳунар кам аст барояд маҳкамаш кунед خب مرحبا رفیق سردار اجازت دهد اجازت نزد شما یک نفر آمدگی دارد مرحبا دارد آب شد مرحبا دارد Assalomu alaykum Rafiq Sardor. Va alaykum. Mumkin man darom? Marhamat. Shuni. Xo'p, xizmat. Rafiq Sardor. Man medoni барои чӣ омадам? Мехоҳам дар ҳамаи умури дохила хизмати модар ватанро сарбаландона адо намоям. Бо медони барои чӣ Рафиқ Сардор? Мехоҳам либосои низоми шумо дар тан ба бар кардаеку ман дар тани худам ба бар кардам. Чунон фахр кунам ки бовар кунед. Амин хида Рафиқ Сардор. Мехоҳам хизмат кунам дар ҳамаи тоҷикистони азизи худам. Ман дӯст медорам бениҳоят. Ҳар лаҳзае ки ба ҳамин пеши умури дохила мегузаштам Рафиқ Сардор. چشم قطره او میدم التماس من کارد میگیره خب داداجان فهمو شما میخواین که دهمی شعبه ما کار کنید داداجان برای این کاری که برای این فرمه نظامی را پوشیدن شما باید جسماً بقوت باشید شما گفتنه که من ورزش این نپرسید چون رفیق سردار چونان همین ورزش من دوست میدارم که همین ساعت 4 سحر میخزم تا 4 بگه ایسینی خونه میدم اوسینی خونه میدم با ایسینی خونه میدم اوسینی خونه میدم چون رفیق سردار من این ورزش دوست میدارم که نپرسید اگر ایتام توش گوی رفیق سردار من انا شی با اجمانی میزنم میخزم میشینم رفیق سردار داداجان شی لبای داداجان دویم بعدم این شما معلوماتنامه عالی داشته باشه باید البته شما گفتید که من معلومات عالی داشتم بله وای چون بخ شما نپرسید رفیق سردار من 5 سال مقطع دانشگاه ملی تاجیکستان بابای خوب و اعلی یعنی 4 5 تا مون کرده با خواهش کردم عسکری رفتم ولی بله من نشون میدم نه انا داداجان گوش کن تلویزیون یک فیلم رفته سن خب رفیق سردار همون فیلمی که در آرزوی پدر تماشا میکنین البته رفیق سردار انا همین فیلم مؤلفش کیست یعنی که کی نوشته است رفیق سردار کی نوشته است ها کی نوشته است کی نوشته خب مرحبا سردار از وزارت زنگ زدن که ساعت 5 مجلس بوده است مجلس بله نوبادو رای مففرات کنیم خوب شده
خوب کنی دادر کی نوشته است؟ اون کی رفت صدا؟ جه زده؟ رایموف لبای منم به مجلس دعوت کنم تا اومدن منم جواب پرسید که کی نوشته است؟ بس من میگم اتحاد رفت صدا اتحاد خب فهمو فهم رفت صدا شعر نب کنی گپ زن یک تا با یک تا کی نوشته است؟ کی نوشته است یک تا با یک تا با کلا نمیگیرم کی نوشته است نمیگه او تو با کلا نمیگیری کلا نمیگیری رفیق سردو خویلشی راستی گپ خویلشی با گردن گرفت این همیشه خودش قطعی همسویش نمیسته با میگم دزن گرفتی؟ نه دروغ ای کی گفت دزن دورمند هی چیخه کی گفت؟ آخه چی کی گفت؟ آخه من یه زن